Fatalo fatu le nei foi so fau mai Samoa a le tautua lau Samoa Entertainment TV le malu fa fonga mai ni sila au se talia mo fela bala lo langi o le ema o mai e tatu fa salama ia lo maya o le tautua le nei fai pea a lau Samoa Entertainment TV. O se Samoa saunga le mu le aunga o ngā luenga wha awa wala mta ngā luenga o leo leo. Pei fo en wha popoi leisi to tolu i le latou leisi o tangata mōli ai fuala au whasaina. O leisi fo iosa wha inga leo leo nāru i sina monga le wha ungol vai asona te nei. Na wha amao ni aia le fionga kom sina awa pa aulongo i tino Filipo i tu stala ma le au whasalalau i le umane o le fono ma le komiti o sisi ngā fu alua o lua lima. E to tolu i latou ma le lus fulu i le fase fulu tau sanga le mātua. Pei tai ufa amawina e le fau le falpuipui i se vaenga o le to tolu lea. Ua mangalo. Ai ua toi tua ia foi e leo sa whainga lea leo leo. Na mawane ai pauta, maa salomia o le aisa, maisi mea tō tino. O le umane o sa o sisi ngā fu o le nonu sultolua Samoa ia iuni. E vala awai i la tōu ia e tali i mōlianga o le umio fuala au whaasaina. I lea so tolu o le masina fau. O le tausanga o ngā atoa lava lea o manui ai leo o atu le fase fulu. Whānawa o ngā mai savai i maupolu nei. Wa apa tu ia ilpor kalame back to school le company telefoni le Vodafone. O whanawa o ngai epe on sauno le sunga fedro le Vodafone. O alo o matua e o atu le ono fitu masili atu whanawa o ngā o mana o mia ile fsoswani. We are also proud to introduce our back to school program, sponsoring a full year of school and exam fees for 40 students from families in hardship. And this is through collaboration with the Samoa Outreach Community Center in Malifa. So these are students that belong to families who probably have more than 4, 5 to 8 children and can only afford to take 1 or 2 of them to school. We're very proud also to have SAB donate school bags as well as stationery and vouchers for these students, both here in Upolu and in Savai. Ai ole koniseti o tangata pepese o ta pena le Samoa Vibes concert lo olu lima o le Ratna Wayno Punyalava a Mr. Cowboy Poetic Swiss Tree Base 685 Nato Jofanga Meke and D2J mo Ben Solomona mo faaftai company o lo langolangoina le fa moe. Thank you to Vodafone, Island Rock, Talmesina Island Resort, Janet's of Samoa, KL Security, Dog Audio, Joe's Gym, and many more who you will see more of here on our screen. And they ensure that Aradna's return to Samoa is not only a memorable one, but a monumental one. We hope that Samoa Vibes will grow to become a permanent fixture on the Samoa tourism's calendar of events, a celebration of our culture, our talent, and our capacity to create magic from within. So mark your calendars, 5th of July at the Tuangai Mato Multipurpose Gym will be a night to remember. Inisio talo toe fa awa wai una vea pele fionga saoli titi, ma eva pi themva ai, ma ofisa silam tanga luenga tupe Samoa, mo le si tolu tau sanga. Ile umane o lona tolu tau sanga mua mua toe fa amanuia atu iail kapeneta, e fa awa wai pele vea ai, ma ofisa silam tanga luenga tupe. O fa amawina ona sila fia i ngā luenga, e tofia ai e avea ma CEO tanga luenga tupe Samoa, a o ia vaiel official faltupe lalangi ilona la ia pia mo le sultolu tau sanga sa avea ai foi o iam fau tua le fono whaatonu o le faletupe o ati na e a sia le ADP mo le tolu tau sanga o ia umia whaailonga whaapitoa ma universite e Filipaina ma au se talia. Ua whaopopo ne fo i leisi tamali i le lisi suita wa mo le palo ta tele o loma. Ina ua momoli alo i ane ai le sui whaolioli le tu malo vai maunga numero lua i le aingol whaatua le tua Samoa ua tasi le sunga atama le tātai Mang Jensen. Momoli ai le wha malo ma le whaaftai le stai fono le sunga la ule le mali e tua i le tofa le malo le whaototanga o le pa io le tu malo vai maunga numero lua. I le fio ai o le fionga le matua suaid asimpatu a fio mai ainga e tolu a fio ai usoli. Maliwai o luana tai, maliwai le malu le nofo i tu ainga ya to e fuata, maliu mai a tanga, masa tanga i moa uta, to o matangi, vai yala uta, vai puna, vai vase taima, vai vase uta. O
mai tawina ile omisi lava se vai aso masui moliane ile ofisa le fasi vai tele awata penanga mol palo tele to singofau au te penal parlemene mola na fono fa atulanga e mata ituaila na talo tupe fa sosoa ile to sanga fa tupe lua o lua lima lua o lua ono ile vai aso fau petai o famtalanga le tu la wal malo fa tau itupe le tunu o angia mai ai ile mafai ono suia tala fa tau tupe wa uma ona fa anganga mo le tongino ai tala fu o mai apasia ile tala fa tau auto tupe se vanga nai wa yaini swinga fa le tula fono ile famtalanga le fa la wa tele le ai fo in swinga o fa I tupe wa mai ona pasia tala fa tau tupe mo le tongio ai tala fu mo le tosanga fa tupe lua o lua fa lua o lua lima o lo fanga solo fa pena fo I tosanga fa tupe o tuna ai vanga nai le taimina fa atinoi malia ngai lalo le debt servicing suspension initiative ile mai taimi o le fa ma il covid-19 fuluiva na awai Samoa le Nepal kalame fa mama avenga ale G20 mo tunu uno no lea na mafai ona fa ititia tupe tongio ai talafu mo tausanga fa tupe lua olu tasi male lua tasi lua elfi ai no ngā tupe mai le EEC IDA fa tupe al exim saina male chaika o le sini autu o le neif so swani na imfai ai on tu na itupe faalu o wale tali atu ya afianga o COVID-19 fuluiva ile fa awawina ai pea o le tongino ai talafu le ufa amau i foi le fa ai titia o le fa ai talafu le malo I tusanga umamai ile fa ai ungol kwa talona lua le tusanga fa altupe lu olu fa lu olu lima ya te sema lu olu fa mawina ai talafu le malo I tusa ma le valu se lau ma le tasi tesi ma le iwa miliona tala le ai au fi ai le iwa tolu tesi ma le fa psene o ai talafu mai fafo ma le ono tesi ma le ono psene o ai talafu I tono le tunu o stasio ai inga po te pula atau tamau ainga ale malo ia le sili atu ma le 50% le fua fa atau ai talafu pe a fa atusa le tamau ainga ile fa ingo te se malu olu fan fa mawina ye tusa ma le lua tolu tesi ma lua psene le fua fa atau ai talafu pe a fa atusa ile tamau ainga. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa nei fo yaso papupunga le so atayao mantua le Wendy's design mo so la pe a o mai Samoa